शंकर पोखरेल चुनावको गाडी नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता तेस अपाकेको दो येन भैरवा विमानस्थल कुहा वया गाडी वया चुंगु इले बुटोलिया राजमार्ग चौराहा सटिक सिद्धार्थ कटेज हेने मुख्यमन्त्री चुनावको गाडी व वया सक्रिङ वया चुंगु निग गाडी अपाकेको ख अपाके राजमार्ग चौराहा तैनाथ प्रहरी हवाई फायर यागो खसा ठठेकेको अपा लाना मुख्यमन्त्री या गाडी व सक्रेटिक चुनाव निग गाडी छेटी जुगु दो प्रहरी घटना संलग्न जुगु आरोपी कांग्रेस युवा नेताले चाहिँ प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार विष्णु पोखरेल नेवी संघीय केन्द्रीय उपसभापति मुक्तिराज पौडेल सञ्चारकर्मी कमला पाण्डेले चाहिँ खुमिस्त जुना यङको खासा कांग्रेस रूपन्देही सचिव रामकृष्ण खान जानकारी बिगुदो प्रदेश राजधानी दाङ तेगु प्रस्तावीय विरोधी कांग्रेस रूपन्देही जिल्ला बनावनियाको खासा कडा सुरक्षा डटिन मुख्यमन्त्री भैरवा बुटोल वयाचंगु ख कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक अनिश्चित संगठन या पेम केन्द्रीय रुजपिङके कोरोना पुष्टि जिरुङका नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक अनिश्चित जुगु ख शनिबार नेपाली कांग्रेस या पेम केन्द्रीय रुजपिङके कोरोना पुष्टि जुगु खासा आज मेपिनिगो रिपोर्ट वेली अदनी केन्द्रीय रुजपिङ अर्जुन नरसिंह केसी गगन थापा आमन्त्रित केन्द्रीय रुज शम्भुलाल श्रेष्ठ व कल्पना चौधरी के कोरोना संक्रमण खने देरुङका फुक्सीगो रिपोर्ट मौटले बैठक स्थगित जुगु जानकारी बिगु ख कांग्रेस आइतबार सुटे सटुगु पदाधिकारी व पूर्व पदाधिकारी औपचारिक बैठक स्थगित याको निर्णय याको खसा कांग्रेस छिनपेगोको महाधिवेशनले चाहिँ एजेन्डा विशेष सल्लाह ब्याकेट 250 मेसीको स्वाप परीक्षण याको ख कर्मचारी या त कोरोना संक्रमण खनेदे ढुङ्का वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौँ पाखे बन्दैयाको श्रम सेविकेट सोमबार थौनले चाहिँ हाक्न सुरु चुइको जुगु दो प्रवेशकी अवधि याक नहे कोचा तत्यङ्गु इले तत्कालीन मुलुके बेरोजगारी मोजिगु व सेवाग्राही त समस्या जिगु हुनी थथे सावधानी पूर्वक सीमित सेवा प्रदान या त तेनागु विभाग जानकारी बिगु दो उगु ज्याको छम कर्मचारी कोरोना संक्रमण खनेदे ढुङ्का वैदेशिक रोजगार ज्याको पाके प्रदान यागु फोकन सेवा बन्दैयागु खासा ठोया दठे वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालय पाके प्रदान यागु आर्थिक सहायता मेगु सुच मजुतले बन्दैयागु ख बोर्ड सचिवालय कार्य कर्मचारी कोभिड-19 संक्रमण जुगुले सेवाग्राही व सेवा प्रदायक स्वास्थ्य सुरक्षा दृष्टिगत मेगो सुसमवतले सचिवालय पाखे प्रदान यागु फुक्क आर्थिक सहायता तक बन्दैयागु निश्चय यागु ख सचिवालय पाखे अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत यागु सफ्टवानी सञ्चालन यागु बोरा जानकारी बिगो दो सोनिगले आइतबार छनुहे 1579 कोरोना संक्रमित थप जुगु दो दैनिक 2253 मेसी के कोरोना पुष्टि जुगु इले सोनिगले जक 1579 थप जुइडुङका आ सोनिग कोरोना भाइरस संक्रमण या जोखिम लाना ज्ञान पुगु अवस्था बोलंगु दो स्वास्थ्य मन्त्रालय नियमित पत्रकार सम्मेलन ने मन्त्रालय 12784 मेसी को पीसीआर परीक्षण ने 2253 मेसी को रिपोर्ट पोजिटिभ को जानकारी बिगु दो अथे मिगल निपेगो दुने 1329 कोरोना संक्रमण मुक्त जुया छेलिया मंगो दुसा मिगटक वासयाना लंका छेलिया उनी ढुंगु पिनिगोलिया 64069 थिंगो दो मिगा सोनिगले थप जुबी मध्ये ये 1373 मा येले 1087 व खोपे 39 ख देनिङ मुख संक्रमित पिनिगोलिया 86823 थिंगो दो नेवा हाइकु खेस या गोसाले पेकागो भर्चुअल नेवा हाइको वाचन ज्याजो शनिबार बने जुल दिलबहादुर पुया नायसुई इन्हाको उगो ज्याजोले ईश्वरी मैया श्रेष्ठ ज्ञानी शोभातुला आधार नेवा दिव्य तम्राकार व नुचेरस्मी टुसा पिन्सा थथपिनेको हाइको बना नेगातिको ख उगो ज्याजोले हाइको या समीक्षा तुर्ब मध्यकमी यनादिको ख साथै प्राविधिक गुहाली केशरमान तम्राकार यनादिको ख उगो ज्याजो सुरेश प्रधान यकातिको ख असोजिया 17 गते शनिबार किपुया डिवरा माकोजा क्लबे साधारण सभाले चाहिँ नयाँ पदया नीति
किपुया इंद्राणी परिवार क्लब हाक्न भीम कुमार यात लियागो दो उगु निर्वाचन पुला मनायो भीम कुमार महाजन यात है बहुमत है निर्वाचित याना पद या फाला बिगो खासा किपु लागया थंकने सक्रिय क्लब त मध्ये दुईवटा दियाटो खाटवा या इंद्राणी परिवार क्लब न छगु ख विशेष रूपमा उगु क्लब खेलकुद यात प्राथमिकता बिया वया चंगो दोसा कासमे पिन्द हपा बिया वया चंगो दो उगु क्लब नियन्त्रण रूपमा दे दसमा भलिबल कासा बैडमिन्टन कासा लेसिन ठिठी कासा गोसा गोया वया चंगो दो इंद्राणी परिवार क्लब कासा खया जकमकु ठिठी सामाजिक जनचेतनामूलक च्याचन येना चंगो दो अथे इंद्राणी परिवार क्लब कासा खया नियन्त्रणता बिया उनीगु नीति हल हे निर्माण याना वया चंगो खसा उगु हल या मुख निर्माण ज्या ठुगु दिङको चाइको जानकारी क्लब अबिएको दो मकवानपुर या भीमफेडी जीप दुर्घटना जुया निमसित दुर्घटना खुमखापा जुगुडुसा हेटौडा भीमफेडी गाउँपालिका छोटो मार्ग अन्तर्गत भीमफेडी गाउँपालिका 6 या सिमखोला लिक ना 1J4106 ल्याया जीप दुर्घटना जुया निमसिगु खसा जिल्ला प्रहरी कार्यालय ज्याकु या उपरीक्षक प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी इन्द्रबहादुर राणा जानकारी बिगुदो प्रहरीया कथा सीपी निम मिज खसा दुर्घटना खापा जुगु मध्ये सोमेस्ता प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी भीमफेडी व सोमेस्ता हेटौडा अस्पताल उपचार युगु दो आइतबार निने 12:30 बजे उगु जीप दुर्घटना जुगु खसा हेटौडा सनी गले हे वया चंगु खसा उगु जीप टर्निङ बैक मजुगु हुने अथे 100 मिटर को कुटुबंगु प्रवक्ता राणा जानकारी बेगोडो ठुया छिंगो नापाउ पेमिस्ट प्रहरी येया सेमगु जोंगुदु ठुया छिंगो अवैध रूपमा 40 लाख टका मिटिङगु थैगु विशेष सूचना आधारे महानगरीय अपराध महाशाखा टोली महानगरपालिका 15 सेम्बु या होटल प्लाजा या कोठा नम्बर 208 इमिट जोंगु ख थादिङया गल्छी गाउँपालिका 5 या टेकबहादुर तामाङ सुजन सिंह व आशिष तामाङले से मकवानपुर थाहा नगरपालिका 8 या सानोकान्सा थिङ या त जनागु थकामा शाखा थागु दो इमिके दुगु 9 फिट ताहकगु व 2 फिट ब्या दुगु प्रतिबन्धित पार्टी ढुया छिंगु बरामतियागु खसा प्रहरीया कठन थादिङया मनोपा खेटेक बहादुर 35 लाख टका छिंगु न्याना हगु अनुसन्धान 80 को दो उगु छिंगु 60 लाख थिंगु थागु दो नेपाली निपाङ्गु निपेगो दुने 2200 उपस्थित कोरोना संक्रमित ठेंगो दो ठोना प नेपाली संक्रमित ल्या 86800 ठेंगो खसा संक्रमित ल्या आधारे नेपाल चीन से न्यामंगो दो चीनी अटक 85450 संक्रमित पुष्टि जुको दुसक वंगो डिसेम्बर महिना कोरोना संक्रमित ओपेनुका सिने अवस्था नियन्त्रण याना चंगोले नेपाली भाषा ओपेया चंगो दो संक्रमण हुंका सिपनि गुलियाना चीने ओपदुसा ठोडुंका आ नेपाली रिया चंगो चीन संक्रमित मध्ये 80,000 डिस्चार्ज जुइढुङको गुडु छ नेपालले 64,000 कोरोना मुक्त जुइढुङको गुडु सक्रिय संक्रमित आधारे रास नेपाल न्हने दु नेपालले आतक 22,000 से सक्रिय संक्रमित दुसा चीन आतक 195 दु आइतबार शनिले हलिनेक संक्रमित ल्या 3 करोड 51 लाख 91,000 से अपदु संक्रमित मध्ये 2 करोड 61 लाख 74,000 से अप कोरोना मुक्त जुगुडु अथे 10 लाख 38,000 से अप सिडुङको गुडु छ चीने संक्रमण खने देडुङका निला न्हजक नेपाली कोरोना संक्रमित ओप खने दुगु ख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प थागु स्वास्थ्य सुधार जुगु थागु दु अस्पतालले सुन्दी असहज महसुस सान अस्पताल बाखे याकन हे लिहावेगु वेक यो सन्देश दु आ छुन्दी वास्तविक परीक्षा या करि दुगु ट्रम्प या थापु दु स हमेशा याकने ल्याउ या चुनावी अभियान हेकेगु थागु दु राष्ट्रपति ट्रम्प स्वास्थ्य यातकया शनिबार जारी ठिठी विरोधाभासी वक्तव्य अन्यल उत्पन्न जुगु दु वेक चिकित्सक डाक्टर सिंह कोनीले लिपाङ्गो बयाने राष्ट्रपति ट्रम्प फुक्क रूपमा सुरक्षित मजस्थान पर्याप्त प्रगति याको थागु दु अथे हे ट्रम्प या सटिक दुपी डाक्टर कोलनी राष्ट्रपति या त डिस्चार्ज यागु विशेषण थास छुन निने मजुगु थागु दु अथे हे ट्रम्प या समर्थक देश वासयना चोम ट्रम्प या त ठिठी देश स्वास्थ्य लाभ कामना यागु ख थास क्यालिफोर्निया वेक यो समर्थन र्याली टाको पिकागु ख नेपाल भाषा समाचार थनेको जाला प्राविधिक भाषा युनिक यात सुभावि सेन ठाउँ यात जी विनिता यात नवनेको उजम्पना चुना ठाउँ यात ब्यास सुभा जेमा भए